Polresta Denpasar ngejuk murid SMP aja ke pat-pat ane lakar trek-trekan nganggo knalpot brong. Kasat Lantas Polresta Denpasar, Kompol Niputu Utariani nuturang. Kejadian ini awalnya pas polisi ini ngadang patrol ngawasin anak trek-trekan duga Selasa 8 Februari di Jalan Gatot Subroto dan Pasar Barat sawetara jam 3 ngelemang. Aja ke pat-pat lantas tepukine menekin sepeda motor ane knalpotne berong. Montore ento masih sing misi sepion, sing misi pelat, aja sube modifikasine. Mare interrogasine, anake bajang aja ke pat-pat ento sing ngaku lakar trek-trekan. Iya ngaku cuma lakar beli nasi, ajak timpal-timpalne, nasi bungkus. Ulian melanggar kendaraan buen sing ngabesim, muride aja ke pat-pat ento lantas abane ke Polresta Denpasar. Meme bapan muride ento masih kaukine ajak polisi nih. Tundene apa ngenepin motorne apang cocok aja standar pabrik, sing uta atike. Apa buin misi knalpot berong. Ulian kejadian ento, polisi ini sube ngemang sanksi tilang.